Uma produção de Fundação de Coração tem colaboração com a entidade pública Boneiro. Saludos y bienvenidos na Wayabumang, el programa de idioma de señas aquí na Bonaire. Bonaire te conocí por varios idiomas, papiamento, holandés, inglés y español. Pero si uno escucha, ¿cómo te se comunica? Junto con el surdo, nuestro reportero nan Shelaya y Mick, nos estaban ubicaya para conocer el mundo de gente surdo. Junto con Bumang y Bocara, nan também conta una historia. Hey, è bella zona, mica stata una llega. Hey, contento com você aí. Bem, não tem outro tarefa para você. Agora que você vai, arriba a carga e ponto de não. Em que estudo, pois, tudo que trabalho, quando não vai ainda. Vai ser mais claro. Tchau. Eu quero que tchau. É tabla. Mas que vai acontecer na arriba de. Vai vir back. Meneer, nós temos uma pergunta? Sim, contando. Que profissão tá passa com gente surdo? Tá uma pergunta um pouco difícil. Me quer uma profissão que a gente surdo tá se sentindo mais cômodo com ele. Uma profissão que está bom dentro. Uma profissão que está se sentindo mais feliz. Então, se outra gente contente, ora está assim. Ja. Welke beroepen denken jullie dat dove mensen ook kunnen doen? Dingen op computer. Iets administratief. Met dieren werken. En wat is jouw beroep? Mijn beroep, ik ben stewardess. Dat is leuk. Denk je dat dove mensen dat ook kunnen doen? Ja, in principe zou het wel kunnen. Maar heel veel mensen die niet doof zijn, die weten niet hoe gebarentaal werkt. Dus dan zou iedereen daar iets van moeten weten. Ja, dat is wel... Ja, denk ik. Ja. Welk beroep doe jij? Ik werk als verloskundige. Oh, dat is leuk. En kunnen dove mensen dat ook doen, denk je? Goeie vraag. Ik denk dat dat best lastig is. Omdat we heel veel praten met mensen. En de meeste zwangeren die wij zien, die kunnen geen gebarentaal. Ik denk dat het lastig is, maar er zou vast een constructie te bedenken zijn. Maar ik heb het nog nooit gehoord eigenlijk, dat een dove iemand verloskundige is. Ja, ik ook niet. Maar dankjewel. Bom entrevista. Me também que era curioso. Que me gente surdo por así turco fishy? Sí, non por hasi turcos tin un dentista surdo na Holanda, o por baila, o por tra como actor, o por tra manera brandweer, tin un brandweer in Amerika, surdo, que com mas rapper, o por na seña, pero tin un amigo cerca sumasi eta papia. Com essa vai pessoa se eta rap unda tende versão outra papia com Sí, pero a gente surdo que wak é palavra de rap, anto rapper ta hasi su seña. E tem eigenlijk un interpret que traha cerca rapper e eta traduzi turcos ku rapper ta bisa kusuma. Ok, o actor e ori com asmo di funciona per esse script que tu sei na pepo actua. A gente surdo por lesa
Anto nan por lese y nanta hasiseña. Tiene un película hopi famoso Children of a Lesser God. Tabata prome película ku tabata hende surdo manera actor. O ami que bisa mita actor. Sí. Mita actor. Como mita assim den idioma di senha di man. Ami. Ami actor. Hey, master. Está começar? Sim. Ok. Lucinan, nós vai a senha com o himno de Bonaire e nós está começar com canta e boa harmonia. Não mais. Canta e boa harmonia. E a harmonia está vai cerca, e man está vai mais cerca. Ok? Kiko bosa senha pa senha. Boneiro. Kami kara kinang doshi. Canta harmonia. Harmonia, opi bom, harmonia. Atrobe. Você está querendo com gente grande para ensinar idioma de senha menos líquido em mucha? Well, agora que nós temos um challenge. Camina que o presidente da Fundação Academia Pavimento, senhora Elsma de Beugambom, vai competir contra o Rado Máxima, mas não vai para o troféu. Nós vamos aqui? Vamos lá! Essa aqui tá tudo para esse man aqui. Wak-nos outro semana atrobe com challenge novo, senha novo e hechos de idioma de senha novo. Danke.